Lokalna samouprava opštini Verbas treba, že by obezpečela šitski parametri, že bi roboti počali bez problemoh. Otrimana Schacka, rukovoditeljstva opštini Verbas, zo s predstavnikami javnoho podprijemstva infrastrukturi željeznici Srbiji, zo s privrednima podprijemstvami i predstavnikami kitajskih kompanij, ktorí budu budovať drahu. Na Schacki bešedovane o pririhtujúcich aktivnostoch, jaký potrebné okončiť pred počátkom robotoch na časti drahy prez Verbas, o zmescovanju materijalu i ušorenju Hajzibanskej stanici, poneže nova stanica bude na novej lokaciji. Pred deskljima dňami sme mali ozbiljnu Schacku na temu švitka draha, kotra še bude budovac u Srbiji. Robiše o Hajzibanskej drahi od Beogradu po Budapeštu. Verbas še nahodzi na tej trasi. To čas od Novog Sadu po Suboticu i čas međunarodnog koridoru Beograd-Budapešt. Sredstva obezpečenih pre vladi Republike Srbije. Verbas važni industrijni center, a za jeho švići rozvoj važno obezpečiti kvalitetni transport robi i usluhoh. Nova Hajzibanska draha omožljivi šviće i efikasnejše pricahovanje inozemnih investicijoh i unapređenje privrednog ambijentu. Pruga je izuzetno značajna. Hajzibanska draha bar značna. Hajzibani budu vođi s 200 km na hodinu na 80% časti drahi. Za 40 minuti odno dojść do Beogradu, za 20 minuti do Novog Sadu, a do Budapeštu za hodinu. Za nekih sat vremena. Kontrakt o finansovanju potpisani zo s kitajsku Eskim banku. Vrednost roboto, kotri bi mali počet u septembru, vinoši 1,16 milijardi dolari, a termin za ih zakončenje 33 menšaci.